A tāna whātu se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia a le radio Samoa. O toi whana e fo isi se au penga o le miso a kore i mātua ngā i le sami le tu i se sae o ngā tai whale o le Korean Peninsula pe ona lipatia mai e sui mai kore ai saute mai Japani. O le whaonoa i leo na whana i nane a upenga a kore ai mātu i te tono le lua vai aso ma o whao Sofia i le fia fia o Amerika mai si fo i atunu. O whaelo mai le Chief of Staff a kore ai saute o le a upenga lea na whanane le tau na leila e leo whaelo mai le mamao na pa uanga i ai. O ta weli pote le 9 News, se fina ngalo mai i lātou e popoto whapito nei tūlanga, e whapeo lea upenga na whanai nane le so, e ei lea wanoe ma whaiona o atuai i le territorio Amerika o Guam, ma motu la latane. O lea upenga na whaataitai ane e kōlea i mātu i le aso rua o le vaso nei, na wala awa i Amerika, Britania, Farani, Albania, Norway, ma aialani se fono whaavavave a le UN Security Council. O le so le whailo i eire pāremia o Australia, Anthony Albanese, ma le taitai o le Solomona i Canberra, ma ua tā ua o le whailo ingo le atala noa i le mata upo e whaatatau i le marianga na saina i le Solomona masaina. O aperira na saina ai le marianga na ngulu ai foi nisi o atunu a mesera foi Australia i le papolenga nei whaatu se no fuanga wha militeria saina i le atu Solomona. Aulu mana iai le whairo inga sa whairo ai Albanese, le tāua tēne le mafutanga Australia mātu moto le Pasifika. O le mai ai o le whonutanga le atani mano ai le pāremia i se ainga, ma le pāremia o le atu Solomona manase so karave. Wa manua tinga ina sa tangata i le whalavelave na tūra i mai se whale o loa o le dive shop i le tu i se sifo me le pone. Whai mai le 9 News o le li na afia, pe ama le tolu swutau sanga le matua na ave nei fo le vaalele le Royal Melbourne Hospital, mō tong fitinga whai mai wā afia vaenga o luna tino e fōringa o le compression bottle le na tupoi le whalavelave. O le tūra i mai o le nei whalavelave ua whaaleanga i nai ma whaamalama o le pisinisi lea, ma lo su e ina e le WorkSafe le mafuanga o le whalavelave, ma tādi ai seisi di poti le tamai le whamai i le wā fia. O atunu e maua mai iai le suau ua whaia e a lātou whai unga o le a whai titia le suau e wha matu mai ma o se fuafuanga i le tau mate o le a wha o popo atu i whainga tā o whenga i nei mata mau a inga o atunu o le rarorangi. O atunu o le OPEC po le Organisation of Petroleum Exporting Countries ma lātou paanga le whaingo o le OPEC Plus o lātou whaero mai o le a whae titia le sapalai o le suau i le 2 miliona paelo i le aso a mata i a Novema. O lātou whae lua fo i o le whae unga ua whaia e fua i le tūlanga le mautonu o lo i nei le tamau a ingo o le rarorangi i a atoai ma le maketi o le suau. Ese fina ngalo whaaria o tangata i le mata upu aria e mai pau le tūlanga ua mautinoa e le taumate o le a whao popopeo na ngā i lunga le tau o le pensini ma le suau e whaatau inai i yaso o mua atu. Ma le tala muli e whaitu ainga o le vainu po le kofe wha aisa o le Dare Ice Coffee ua whautua ina wawele toi wha foi mai ma awa le tau mawhaina o na ua maua i suenga o lo au fiaini plastics e o no a fiaini soifua maloloina. Wa lipotia le 9 News i le so o le flavors o le ice coffee lea o le espresso, double espresso, mocha ma le double espresso no sugar lea o lo a fia. Se whamtaranga ma le Food Standards Australia and New Zealand wa ta wai o nei o loa o lo whatawina i whale o loa e au fiaile IGA, Coles, Express ia mai si whale o loa laiti. O whautua ina wawele toi whafo iane o ia o loa pe a whai o whatawina o na o le popolenga mo le saunga le mua tangata. Le ilewa nei fo ona toi wala au mai le whafo iato le chips o le tuainga o le Smith's Crinkle Cut Salt and Vinegar le fo ina whetaua ina ai le ono iai ni plastics e a awhia i soifua. O ia o lolo o whatawina fo iso se whale o lolo le Woolworths i New South Wales ma Queensland whapea fo i male IGA.
O le po fo ia na po sa mai tau inai le whaatumulia o le no fuanga i Chatswood sa whaatau tai ai le wha moe moe o le au whai pese la wiloa a alo sa mo le sole mio e pe o na whaatau nuai se vaenga o le lātou malanga ta amilo o le tua o whaatau nui nai sini le po na po ma whaasolo atua i Brisbane a nga i atua i loa i New Zealand e wha mai ai. O tala nā le radio Samoa mo le nei fo i au auli.